mare musun ko kunyele ro mama ne katara bana mesu yankum benu go tan kana jamane ke no ne madina no ko kesu o tagare ke wadi xibaru benu go kitungere jawere o naru kun kinyanda ga o tagan bismillah. Awo temple serebaka lonjiranga okubenu demande nyakati ya December kasoke siko sino wujunu fili temple aro filonga demande ke meni sorondi yokunye kengani baramanunga yugana kolu sabunu kundo rejaveli na kafi sankunga amusagan subugu o jamane nyuma ko nyamaga na kafi idemanda nonga prefengara kebe ko goleke me dabari kudo na miskina go ngaja kubenu gara kita ku nyagali mogosiri ke fale uduo o jamane nyuma konda na butu janvier kasoke nandaga wara juillet kasonga sine wujunu fili temple aro filo kulukoro di noren suri awo wujunu siki haramare mebaka wajibin golenga dabari kati kubenu ya amogo mansuri ken qibaren kite tenenge ke kota December kasoke karago sino wujunu fili temple aro filo projet RECAFEVEC nankafi ambassade Norvège nde mandenga ida menye wara tari menye ke otoko tari ma bitos karagime kudo ke goliburu nyanga dabar ndenga ro kabene o jamane keri mogobe dimasu marfagumu nyanda sigi o debitere mobulu korun nkane kungani karnunga na soron kalisinu I telefonu na su bosi ya jamane ke kilokorun kama aladi ke wuro na ilen kara tenenge ke kotanga December kasoke karago sino wujunu fili temple aro filo jijeni kenga wo kolokalimbange nga kendo jema naganga banin kari yugo iraken sigindi na soron kitira fonu na su bosi alla barkendi nyonki matogari wa serekama joge ari nambuko kubarendi ora jamane pale khibarunga jamane pale khibaru ora Burkina Faso jamane manko ira France arodon kabega wo Burkina nonga kengani erefinga ira rakentre bare ke me kebe gara kinyandi serunga keni Jean-Emmanuel Ouedraogo yayi akeni gouvernement mpare kinyanda nanye arako tenenge ke kota December kasoke karago sino wujunu fili nanti France arodon ka kengani erefinga ken koni rakentre I jamane ke nokonsu ma wakati besa akoyi nanti aradon kake raga tere ngani kebe keni ira qibare yuga ko aradon kake kebe gawo jamane le mo murtuni ni bawo juma ke kota inyamunda na colonel Ibrahim Traoré toren kanundi ke ngani na kudeta ndabaraya kenni ayugoyi kebe ganya na aradon kake ira khantere Burkinari noren mesuri mare musun ko xibaru benu ganyo kitungere lenki kunya fayke o tagara no kim luyo kumbane ala gana dungete